Nih guys, kita coba dulu sambelnya guys. Kita cobanya gini aja guys. Nih, kita kesiniin. Nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Kayak ngucapin. Wah, enak guys. Sampai. Wah. Dan salada, masukkan jengkol ini guys. Kita giniin. Aduh, susah guys. Tempe. Wah, susah guys. Wah. Hmm. 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 Hmm.
Hmm. Hmm. Wah. Hmm. Hmm. Waduh. Hmm. Hmm. Wah, habis udah sih. Udah sih habis. Guys, minum dulu. Wah, wah kenyang guys. Ah, alhamdulillah. Kalau guys ya, mungkin videonya cukup sampai di sini saja karena ini udah habis. Karena ini udah habis guys. Oke, jangan lupa ya di like, komen dan subscribe. Oke, bye bye.